Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasni Kasin Joseph High Secondary School Nong Kasen ha East and West Khas Hills District kalapun kutno ekarin son jingele kai Inter House Sport Meet ha ka khatlai turik ulber hamadan jungka school ha Nong Kasen Ya gani ka jingele kai sport la pelong hapo ka jingelam u principal ka school Father John Rintathiang ringkat bar ka jinge trailang jongki nong hikai ki blapin bet bat penya ya baro ki jingele kai ha ka rukam ka baben Da ki spa ngut ki khana school ki le shim benta shurham ha ki jingele kai ba pher da ka bapin I ya ka sab ka jingklan ba ka jinge trailang ban ya khun na ka benta ban wan ra nam jingjob shaki house jongki Hagani ka inter house sport meet ki house ki blai shimbenta ki long ka yellow house, blue house, red house but green house. Karkum ki jingye khen point ha ka bakut jong ka jingye le kai ka yellow house kala long ka champion house but jingyo lais pa arpo point blue house wana am pa jingyo aspa Dyson point red house ka bawan ka balai but jingyo aspa nyo point greenhouse ka bawan ha kagan basau ba jingyo aspa sa kupa ha ki jingyo kini nam blue house kala yo ra ka nam jingyo job ha ka match pass competition yellow house kala yo ra ka nam jingyo job ha ka drill competition ha ka snipen kot ka sport meet ba sharai wardri ulalong kum ukongsan chief guest ha ka ba ula sam ya ki medal bar ki trophy sha ki nong job ha ki jingyo le kai ba pher Bar ula ai jingero iki kena school ki blapin iye ka minsium jingele kai bad ka jinge shim benta ka bashirhem. Ukongsan ula kenturu iki samla puli bakin beteng ban yeshim benta ha ki jingele kai namar ka jingele kai ka jingerap ban pinklan ya ka met ka jing perkhat bad ka jinge trailer. Intermediate ini belakang klan bola dengan si mana nak teng jongki baklan paham tahu senen Tekini kiwe kibo patlek subhasyong official pasyong kini kibo patlek nak banyu ilang porok kibo pasyong sa kiten sepafer he Shong beli boys shong shwa Blue House against Green House. Mama nak ini bakal bor hantar. Ihwan si Syai kemau tu telai usah dekat sini. Perabaya climb bar ini. Kejiatan kalau itu nak. Perabaya biang bar baik. Lengkapnya ke strength kamu. Kau kalian kan
kini berakam klan bo ting si mana nak dem joki bak klan ha mentau senen Kini kiwe kibo patlek sum hasyong official pasyong kini kibo patdep kena banyu ilang parok kibo pasyong sa kiten fair here syong kini boys syong semua Blue House against Green House. Mana nak ini bakalan bor hanka. Iwan si Syai kembali tu telai usah dekat sudah. Para banyak kain bor ini. Kejiatan kalau ada internet. Para banyak yang bor baik. Lengkapnya ke strength betul no? Gamla klem da aigu yo blay try kandrat ni ngalai yo manwan punya dan ikan lang pi ha gani upsal annual school sport pi school hani St. Joseph High Secondary School ngai kublay yai Father John Albert Rentatiang kum i principal jo gani school ba kenmau kum yanga way real samla rangba dan hakani kadang kathan manyadan kat lang bat pi ki kon samla ki hat ki baret ki khna chong gani ka school hapo kani snong long kesen namla klamda ai ngai kublai ya principal ki headmistress ki nohikai bat baro ki bala pelong ya kini ke annual school sport jong pi ka pajong ngamlaru banai kublai kamtame ya ke Longstone Diocese ke bala nok senyang lem yangi ke snong gatau ke area ke jungi bat kadong gatang ke jungi man yo pan wanra kum gani ke church school ne ban yo ban ye kentiu lam ya ki kena jong kadong gatang ke jungi kublai ya ke diocese Longstone but St. Joseph High Secondary School kebalai nok senyang lem ha ke imlang salang jonggi kena jongi ngaru ngaladai way kena school bala pendap nang te na po St. Anthony's High Secondary School Haslong ngala pendap kejimpuli jo ngaru na kating school kumbalong
mapi kikna hangne nga aingu mangai kuble da jim la dei na kino hikai kijungi ngam jin lepoi hadu tali kekerdan kebagadan mentah nga ai kuble ya kino hikai nga ai ke burom yaki padai lingba jong pi kino hikai kibala peniliti yangi makumno banginyat bagindiat syakman ha kalinti kejengem kejungi bat ha kejing puli kenmau ke kena ba pi baro ki kena school hangle Saint Joseph pi lebat kenmau ba no hikai dei kami lane ta ki kami ba ar jongpi haye